Meni je jako zanimljivo upotreba semaglutida. To su lijekovi koji stimuliraju lučenje inzulina da bi čovjek bolje kontrolisao šećernu bolest. Nus posljedica tog lijeka je ubijanje apetita, ubrzani metabolizam lipida i redukcija tjelesne težine. Ali kroz redukciju mišićne mase. Apsolutno. I mi smo došli do toga da taj semaglutid ljudi počinju koristiti koji nemaju šećernu bolest da bi, uslovno rečeno, reducirali svoju tjelesnu težinu, ne mijenjajući svoje životne navike. 3,5% tih pacijenata imat će akutni pankreatitis koji je smrtno stanje. Ovi što imaju problema sa štitnom žlijezdom maligno alterirati. Ovi što imaju problema sa očima ne valja ni to. I da čovjek shvati, mislim, sami paracetamol ima svoje nusposljedice na jetru. Nije to samo semaglutid, niti čovjek nešto želi da kaže da ne valja. Daleko od toga, to su savršeni lijekovi za ljude koji im je potrebno u dozi koja je potrebna. Ali koristiti nešto da bi mijenjao svoj lifestyle, ali ne mijenjati sebe, mislim da je jako, jako pogrešno.